Jak matin makit-kita ni Tata Badong, Uncle. Dahil ako matidamagakan ka. Tawara siya ka, jak makit-kita ni Pare Badong. Pailibre ak pa'y kumagan kwa na. Kanayon nak namin kat nga ilibre, itong galakita kami. Agpada to? Kanayon kami nga ginom, no kasta nga kita kami. Ha? Ay, amo man, no apay adito makikita ni Pare Badong dito kabildadaan. Unang kail. Damagam to, kani marito yan. Una, tawanan di mangilibre kanya. No awanin ni Tata Badong di tawi. Kagawat ko anang. Anyat gatangam, Jipaut. Sa anak agumatang. Awan igatang ko. Umay ko kumala ang damagan. No imay dito itirse nam ni Tata Badong. Saan pa'y mait? Naudila ang idin libre na kay ti merienda. Ha? Urayak nga umay. Tauray da kapitan ken kwarog ket padpadaanan da laang ni Kabadong. Nagadugayam ti iliblibre ni Tata Badong. Ay na, amin at taga-kabildatan. Basta masabat na ilibre na ida. Nasingpat ni Tata Badong. Unangam, di mo rumor di tabalaydan. Ay, mapanak sa di tabalayda. Mala, mapangka. Tadamagam mangagpaisaw. Tauray siya mas daawak. Nanatoyan. Oh, apa, Jipaut? Damagak lang ko ma. No apay asaan arumrumwar ni Tata Badong. Ay na, masakit ni Tatam Abadong. Anya? Iso ako nakenkwana asaan pa'y laarumrumwar. Anya nga iti sakit na? Saan ang makapangan? Day talaang. Adamat basit gurigor na. Ay, amangan mat no adda virus nan. Diyak nga rudamaw. Ay, narigat pa'y laang ti umasidagkan kwa na. Taamangan no makaakar dyan sakit na. Uray siya, kat nabayagan ajak nakit-kita ni Pare Badong. Ada mangibagbagang ada kano virus na. Ay, kat ingkamot bisitaan No nga maakaranak. Kumusta am lang, mat? Na? Ay, sikapay akong pari natin sana mang bisita kan kwa na. Naata ibaon nakgayam. Ha, idi napigsapay nga awan sakit na. Kanayon nga agpay libre ka kan kwa na. Ita tamasakit. Polos, adi mo mapantan-awan. Ay, kwa, agore ka. Ay, ayan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Ay, di mo ibaon dyan ka anakam. Na? Sika amis mo timapan. Unin! Agibaon kapay iti sa balay. Saan anabara ni Badong Maray? Ngam kuna na ang masakit. Apay ngay. Kuna na asaan la agurigor ti pakakitaan nga agsakit ti may sa ataaw. Kahit makapangan ka di mo laang. Kuna takar ni ti manok ti sidana. Napigpigsa pa yun amangan ngam siya. Hindi na saya atap na pumigsan katagimbagan. Ala, yag mo nga rudan tay gatgatangak alaya. Sibuyas ken asin, maray tay nakon. Nala, mabitlaang. Kwa maray. Awan ngaming kwarta kag. Wen, maawata ka unti kayat mo nga ibaga. Sige, ilistaklat tanday ta ko na magatangam. Maawatak matkit day ta masakit ni Badong Mau. Ay na, agyaman ak maray. Ay kan nayo na mangarod iti kape kan asukar. Ha? Sana balay. Bayadak tumalaan. Binisitam kaya man ni Kabadong, Kapitan. Un ata nabayag ajak nakit-kita. Ay, maikawa akmet nga rod. Tapasaray awan paglakwak. Isu ngamin tinalaing amang ilibre kay. Libre na kiti arak idi kay. Oray madag iti daduma. Ilibre na iti merienda. Kan oray siya, ilibre nakmet no daduma. Ay, adan sa kano virus ni Pare Badong. Ha? Virus? Ay, may bagan tumatlaing. Virus laing mit. Ay, husto nga rod mo saan pa larum-rumar ije balayda. Tap na gimbag. Ay, awanin ati mangilibre kanyak. Kat no nagado ti mang damdamag kang kuana, Kapitan. Wengerun. Pudno aya, nga adda virus ni Pare Badong, maray.
Kasta matimang mangag ko ngay bagbaga dagiti tao. Ay katdamagan taakan ni Marituyang. Ay, wala maray. Apag iso ti sumungad. Wen nga agpaisaw. Nay. Ay, nagbasit ti gumatang ni ti Tersenak nawan ni kabadong amang ilibre. Ay, Marituyang. Nay, apay maray. Ay, damagan mi man kan ka. Nupod no nga adda virus ni badong mo. Virus? Awan mat amok a virus na maray. Agsaksakit ka de? Wen, agsakit ka no ti ulo na. Kan, Day talaang mati ag-agalan na. sada ibaga nga da virus na. Ay na, agsakit lang ti ulo na. Virus adagusan. Manungaminan nga aldawa saan may nakita. Ay, win nga rod. Minalamot idi nga kita da ka ni Inteng. Kanayon idi nga umay gumatang dito Tersenak. Kinapudno na. Makalako ak gapo kang kuana. Kastaya, maray. Wen, Marituyang. Kat no ilibre na kanu amin at tao dito barangay. Anya? Ni, apay di mo amuday tamaray. Takas lanas daaw ka nakangag. Jak amo day ta, maray. Mas daw at talaga ni Marituyang taagasamot ngay nga inaldaw nga gilibre. Tunggal agbayad ni kabadong sagsasangaribo ti kwartana. Anya? Ni, Di mo amuday ta, Marituyang? Jak amaw asag sa sangaribo gayam ti bayad na. di mo kunaan na di mo amo nga dot kwarta ni kabadong. Saan, maray? Nay, Na, nangalaan na ngay nga ron itikas jay kaadot kwartana. Ay sigay, mga maray. Agawid akpay tayo nakagimbis tiga. Apay nga ta, nga dagkarkarasakas ijay kusina. At kansama ta nakastrag nga tatakaw dito'y balay. Tuyang! Sika ka di ta! Wen, siya. Anya tararamidam di taya! Adda birbirukat. Anya ti birbirokan! Badaw, agpudno ka man kanyak. Anya kumangay ti pudnokan ka. Mapokpukaw jay kwarta nga iduldulin ko ijay cabinet ijay kusina. Anya? Ado day jay a kwarta. Sagsasangaribaw. Awan innalak. Ijay kusina nga indulin ka. Takanayon ko ang mabantayan. Tsak amo dayto'y bagpagam. Ita, mapukpukawan. Anya di mo amaw. Imbaga dagiti ko kumaray. Akanayon ka kanunga agilibre di tarwar sakbay anagsakit ka. Anya! Tunggal agbayad ka kanaw. Sagsasangaribaw tibay bayad mo. Mamati kami. Ni Marikwanang amis mo tinagkuna. Jaket patsunan ket kagawad dayjay. Ha? Ay, Diyos ka. Ito yan. Madiman ang tirik na ka. Inamadi Na, malaminak man ay. Sikan tumat nga man. Ungit ka nga ungit. anyang nga tiyagas ko kan ka. Sumaradan ka na sumanaaw. Dahil tiagas ka. Magsaw ka pa ilang. Kumaraw to sakit ka. Anya? anya nga tangay ti sakit ni kabadong maray. Apay aya, Maray. Noong tanmat ka no ni Marituyang kaagan anay. Anya? Iso asaanan nga ungungtan ni Marituyang, tapno saanan nga ganay. Kat no kastamot idi ni Inteng. Aya, kaya't mo asawan, agpada da iti sintomas. Wen, Maray. Awang nga rod ti virus ni kabadaw. Awan, Maray. Mamati ka kanyak. Anya nga rod nga di sakit na. Amo kon dayta asakit. Makaakar, dili ka daw, makapatay. Sakit dagiti awan makukwarta na, Maray. Anya,
Dagiti sintomas ti awan kwartana. Kasta nga men ni Enteng. Papa na maritoyang. Ay na, Maray. Agbirbiro kak man iti bulbulong nga iyagas ko kinibadong ka. Di mo lamay imbaganan. Adaman damagakan ka. Anya day Maray. Song batam dagiti saludsodakan ka, ha? Wan, Maray. Agsaksakit ka diti ulo ni badong mo? Wan, Maray. Agkakapsot. Wan. Maululaw. Nang runa anoong tak. Maulaw ka naw. Nalaka nga agungat? Ay, permay, Maray. Amom dagita asintomas. Ay, ijak nga rodam mo, Maray. Sintomas dagiti awan kwarta na dagita. Ha? Kasta nga min ni Enteng no awan kwarta na. No maminsan pa'y akat saan nga agtagtagar eh. Ay na, kasta ni badong ka, Maray. Saan pa'y nga umisam? Wan, kasta ni badong ka. Padasam nga ikan iti kwarta na. Kitaam no di agimbag adagaws. Ha? Day tati agas na, Maray? Wan, Maray. Tong palim ti ibagbagak. Agimbag adagaws ni badong mo. Na, naimbagan kan ba daw? Ay, katwan ato yang. Napigsa ka. Ay, nagbiitan. Nakaida ka laang itay napanak na kitsinda. Itatasim ang puwetak na imbagan kan? Apay, di mo kaya't ang nagimbaga kaon? Ay, kayat ko ah. Na, Naragsa ka kaon, ta naimbaga na kaon. Iso arumwarak man may, italaing manay. Paray! Kasla daw uray ma. Or-orayan ka, pare. Tapay. Aginumta ah. Ay, ada kwartam. Hap. Na. Dito yaw. Kitaan, pare. Naga daw. Ay, nagalaam iti data. Kwartam, pare. Saanin anasken ama amuampay, pare? Ay, isublim data. Amok akwarta ni Tuyang mo. Saan nga gungit? Amok akwarta ni Marituyang data. Hapay, di mo kaya't nga ilibre ka, pare. Ay, jak kayat no di mo kwarta. Ha? Ay, makabasbasol ta dita. Nagpailibre ako mamut kinitata ba daw ngang kay? Ay, saan yan? Di mo aramidan data. Ta saan na kwarta? Di panglibre na kuma. Anya? Wen, pati dagiti in libre na idi. Saan na kwarta? Ay? Kwarta ni Tuyang. Ay, madinga ruda. Iso abinaga adakas dyan aramidan na. Kunadang agsakit ni tata ba daw? Isumad dyan magmagnay dyan nakabakla iti aradaw. Naimbagan siguro na. Abay, tama pan agmula iti natengtab no ada kwarta na. inalam jay kwartak nga indulin ko jay kabinet niya. Ha? Ay, kwaw. May roden isoble. Kuna kunket at talaga si katiagal ala iti kwartak. Ha? Isoble ka tadya kaya't nga gungit ka. Oh, aday tao. Agurnong kamot ay iti kwartam. Di mo alaan ti urnungal. Ha? Nagsakitak sama din Oho, agtal na ka man. Di ka man aging sasakit si ka ba daw? Tapno ibagakan ka, anya. Tinisting ka laang. Iso anang ibati ak iti kwarta, ijay kabinay. Anya? Di mo alaan dagiti urnungag. Nawatam! Wait, Tuyang. Saanin na talaga. Saanin. Promise. Ay, tatabadong. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Saan kat aday taagiliblibas iti kwarta ni Nana Toyang tararamidam? Ala, sigay! Diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Maray, adan samat COVID kaun. Na,
Kat apay nga ron nga da ka do titersenak na da kubid mo. Kan rumbang kumaan na ka face mask ka Awan mo't marikrik na kasabalay. Kat apay nga ron ako naam nga da kubid mo. Tajak mo't nga minon makaangot iti punsyunan. Naa. Nagadugayam ti punsyunan dito'y kabildatan. Numapan kami makipunsyon kan ni Maribanang. Kita manday ta. Ninang kami inton bigat. Agninang kami tumanen inton sumarunong aldaw. Ay namare, ado ti pakipunsyonan dito'y kabildatan ita. Apay nga rod adidak ayaban. Ni, kunami ano amom? Diyan nga rod makaangot iti punsyunan. Nakapoy siguro tagong mo Ay, da kami amin nga opisyal, basta punsyonan, mapan kami amin. Mapanmat ni Kapitan? Kano iso ti numero 1 iti punsyonan. Kapanang paray, naka-isputing kamay. Ay, agninong ak iti kasar, paray. At dagayam kasaran, dito'y barangay tayo. Agsasaro no, paray. Iso nga agsasaro no mati panagninong ko. Nay, yakla na damdamag dayta kasano ang madamag mo ay kahit ada ka mula iji bangkag mahaw. Uwan nga rod paray, tamadamaak nga agmulmula. Mala, ikagmulan tayo dakmat iji kasaran. Kukod ko naman. Nagaduti ang damdamag dito'y barangay tayo, Chip. Anya ti damdamagan da, Jipaut? Tikang runaan na damdamagan da. Katno ayan ni Kapitan. Anya nga itinsungbat mao? Ay katisungbat ko. Jack amo no ayan ni Kapitan. Apay nga akas ta tinsungbat mao? Anya kumangay ti isungbat ko. Talaga mo tajak amo ti ayan ni Kapitan. Katno aday di punsyonan ni Uncle Kao? Aya. Katno napanmanan nakipunsyon idi na minsan ngal daw. Sa ita, napanmanan. Sumarunuta kat din di punsyonan. Ay katno na. Mabisina kong Chip. Tangaro din mangan. Mapanta ni di punsyonan. Napudot adigo kunaman. Wow! Maray, anya nga ikaw ni dun ta. Tadi ti kusina, mare. Si putang ka daw may atao. Apay, agisupot kan. Una Isuputan nakman mo't nga road. ay antisupo mo. Dahil ala, ay punwam Nakadumo daytan. Ay, Large mo dagiti supo mo. punwam. Amumot ama nagbabaina. Kunam lang mo't ama nagbabain ka, Maray. Sige kit din. Karga mo day tasupot ko. Punwam Ay, sige nga rod. Kan si putam no daw may atao. Chip, nabartoken ni Kapitan. Sumanalamat ka ni Jeting nga ti salunan. Una raw, di la mabain. Jack kayat tatalyawan, Chip. Mabainak. Ay, oray siya ka. Mabainak mo't ay di kas tangararamidan ni Uncle Kao. Nagawit tan. ay agawitan, Maray. Tanay, malumay. Nalapar takam timag na. Tama nga na da makakita ka data nang isupot itinagado a karne. Ay, kinapudno na. Mabainak kumakit nga agisupot iti karne. Mabain ka, nagadumot ti impasupo mo kanyak. Ado aya. Ay na, napuno day tasupot mo. Takasanaw, sige ka mo sige. Pakarga ka apakarga. Mababainak nga rudan, Maray. Mare, masabat ka. Ay, ilamang mo tayong supo mo. Ay, asido aya ti masabat ka. Ni Mari tuyang. Ha? Ay, nagado ang masabat ta. Isupay mat. Nagapanyaw ko kumaray. Na, damagampay lang mat. Kit-kitaam lang nga road na nakabistida kami kan ni Mari Banang. Madlaw ko nga road, kat sisilap day tabistida ya. Maray,
Nalabaga day ti bestidak as sumilap. Kasyakmat, yelo nga silap-silap. Na, makasisirap akitain day tabado yung kukumaray. Nagninang kami gayap. Kahit anyangay nga ro day ta igumyaw. Day nakaslaylumlum mangyaw. Ay, inga pumi ijay kasaran. Ay, simuro ta kumamag. Kukumaray, intun maminsan nga dapapanan nyo akasaran, ay abandak tumutwain. Makamu kamutan amang sayop. Masapul pa lang ay baga aya. Badong! Nakasagana kan, tamapantamanan ni bangkag. Inaldaw mo't bangkag ti papanantan. Mapantangarot agmula, tapno da kwartata. Unay ka dato yun, riri-ariri aya. Iso ajak makaangot iti punsyunan, taijay labang kagan ti papananta akanayon. Ay, umapal ka manan ka, dagiti kukumarim, akanayon na makiponsyon. Kitun na, sumilap ti bado da. Kasta kumamot ti kayat ko. Saan ka di atilap, apalam to yan. Kayat ko nga raw, jay sumilap nga uray la makasisirap. Hala, intakiday na di bangkag. Isaganam di balon ta. Ay, una yan. Mabilagak manen iti init. Ad-adan tingisit kaw. Nasayat may tada tayo dito'y barangay hall, Kapitan. Da kay aminan. Wan, Kapitan, kumpleto kami. Dagiti tanod ngay. Agdadamot na, Kapitan. Gusto ko makanayan. Perfect attendance. Anya nga'y ti pagtutungtungan tayo ita. Pagtutungtungan tayo man. No sa di naman nantintay pakipunsunan. Ne, anya pa'y nga'y, Kapitan. Ay, dahil talang mati ang akasayaatan kan kamayatan at pagtutungtungan tayo. Awanan sa bali. Ay, panagkunak. Awaanan na talaga, Kapitan. Ay, aguri ka. Ayan da kwarog. Ayabak ida? Una, naskan nakasaritak mat ida. Ika kami amin ang kay. Kumplito kami atanod, Mao. Apay ngayon payab na kami, Kapitan. Huwag pa iso, Kapitan. Ada naskan unay nga ipatrabaho kada kayaw. Ay, sa wakas. Agtrabaho tayo, Jack. Kaya Guli na kayaw. Denggan nyo analaing tibagan ni Uncle Kaw. Kaya't kaw. Nga amin kayaw. Kat agunay. Nangagyaw. Nalawag. Amin tayo, agunay. Jack. Agtrabaho tayo amin. Wajib. Anong ibagamon ti trabahon mo, Kap? Kaya't ko nga munyo amin. Nagiti maangay apunsunan dito kabildatan. Ha? Ngay? Day talang di patrabahong ka na kami, Kap? Day talang? Pasok. Apay. Kaya't yu anayunan na ba'y ti trabaho tayo? Amin akasaran kat i-report yu kanya. Sige hangkay. Aramidan mi dayta. Anya pa iti paramid mo, Kap? Gusto na. Kunamlan na lang kamay. Narigat da ito ipaparamid ni Uncle Kaw. Pinasarita na kami ni Kapitan. Anyat imbaga na. Inikan na kami ti trabaho, me. Ay katrumbang lang nga. Taura isaw. Dahi tala makiponponsyon teraramidan na. Kaya't no ibabaon na kami amang kita ka dagiti punsyunan dito kabildatan. Anya, dahi tatim patrabaho na kada kayaw. Wal, tataba daw. Anya klase at trabaho dahi tangay. Kunak bilinan na kami nga gronda. Kitisumay ti trabaho yaw. Saan mahit, taday tamang kita mat iti punsyunan ti paparamid na. Mapanak tuman dita barangay hall. Kita tuman no, jot-jot mo lang dagita nga opisyal. Di mo ibagbagakan ni Marituyang nga damanan pakipunsyunan ta, Maribanang. Apay ko mga ibagak ngay. Saan nga ro da makangangot dayjay? Bayam isupay nga gisupot iti igadaw. Kagwan, isikrito talaang. Wen bayam mapanlatan ijay bangkag da kan ni badong na. Iso anak ang isngisitin. Bardangisit ko nam Jay sa langipon na makita.
Ay, sobra ka mo't, Maray. Makita mo't uray jay puraw dagiti matana. Gapo iti kinangisit na. Na, ay, di mo unay pigsahan tagkatama, Maray. Tama nga numangag na Ay ka. na, awam mo dito. Di na mangag, Maray. Sino di kasarsarita mi jarwar? Dagijay agkasar di tadaya. May dakmet inimbitaran. Adamot lang ay, nangimbitar king ka, tuya. Ay, adda nga raw. Mangitugot kamit iti regalo ma. Ay, katun na. Kung numapan ka, saan ka nga gisupsupaut? Na, apay katasanan. No adda isupot ka, jaket isuputan. Di mo subsobra na. Di umanay lang, asidain ta. Unan, nagadukit sa umon. Kaya tumulong kamit Saan ka lang nga mapan makipangat? Umay ka na, Maray. Taintagi suputin. Mabigla at naibubuyahan pa ni Kapitan nagsalsala. Kasta talaga ti panagsala ni Inteng. Ay, di mo mauawatan na niya kisala na. No balse, wano chacha, wano sway. Ning samo mari tuyang day chay mari. Ano. Anya nga tiyan aramida na iti pagin-inawan. Pagin-inaw may. Imay nakikasar, tapno aginaw. Indagat agisuputan. Di mo tultuladin day ta ako marita nga aging gagagag. Apay nga, ngawan ti tao dito barangay hal. Apaw! Umayak man! Nay, napananda nga, dagiti opisyalis ti barangay, ngayon butos me. Awan na ba? Awan tao dito barangay haul. Napananda? Napandan nakikasar di tamianan. Kahit no napanda nakikasari di kalman di tadaya. Ita, di tamanan amyanan. Napanda nga rod nakikasar manain. No kasta, sandan nga jutay. Kahit numalpas ton ati kasar. Kaanon to pa'y amalpas na kita, kahit nagadaw ti agkakasar. Ayun gayam, imbaon nak ni Uncle Kao. Imbaon na kaalo katamda ito'y barangay hal. Saan? Imbaon nak nga umay ko kano kitain no nakarikap mo't lang. Anya, Irikap ko ka na o tawan pa iti umay agjutay. kahit dagita nga opisyalis. Nabartak da mo ta naggapoy di kasaran. Ay, maday. Maday, dahi tangan aramidan, dagita nga opisyalis. Banang, ada papanan tayo akasaran ita. Na, ay bumangon kakit diditan. Aldawan, kasaran nga. Day talat ada di tapanunot mo. Mapankan tupay. Ay saanan? Huston dagiti ado akasaran nga inatendarak. Hindi mo kaya't di saklati mapaan. Agdigos ka, tamapan kan ija barangay hall. Apay mo't nga ibaon-baon nak ngay. Agrekreklamon dagiti ka barangaya amtap na ammom. Nangro na ni kumparim abadong. Awan ka nun ti agjut-juti ija barangay hall. Isulat agreklabaw. Ay agtrabaho ka, Inteng. Di kan mapan makipunsyon. Ay, sayang ado pa iti pakipunsyon ako ma. Inteng. Dako sila panakman ako nakon. Ay, sige, unit. Nakagjutin. Limabas mo't ni Kapitan dito'y palay. Kahit mapanman makiponsyonin Di na magkaw no sa dino ti papanan na. Kunana mo't nga ije barangay haul. Patsumay. Uray ni Marikwanang nakasaritak idi kalman. Mapan kanumot agjutin. Agjuti ije punsyonan taysaw. Namwanda siguro nga agrekreklamo ka. Napabot nganda siguro. Ay, reklamo, dagita nga opisyal. Nang runa, dahita nga inting batingteng. May kada iti posisyon da no saan lang agbalbalew. Agronda tayo itong rabe kakadwa. Ayun na, magpasaw. Ada punsunan di talaod. Awan ka nun ti mapan makipunsyaon. Oray ni Kapitan?
Way, sana na mapan iti punsunan ni Uncle Kao. Ket si Kangay, Chef. Saan mo tan No aya bandak ama panaganawa iti agaapa, mapanak. Uray sak. Dakmatan mapan. Uray sak bait. Agreklamo ka no ngamin ni tata ba daw? Reklamo ba ti nga badong? Jak kaya ti may reklamo, Chef. Sino aya ti kayat na ti may reklamaw? Sayang ti punsunan. Maray. Maangot kun ti punsunan. Iso ang mapanak makipunsyon. Ni, sa dino ngay day ta punsyonan. Ijay kabangibang a barangay. Nagadda yun. Maangot mo day ta. Ay, katuan sumurot ka. Saanan? Tanay, agungot mo ni Kapitan no saan kaming agjute. Si kalatan ati mapan makiponsyon, mare. Ay, da kayo nga opisyal iti barangay kabildatan. Agtrabaho kayo. Saan apuro punsyonan. Tapno saan da kayo nga ireklamo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Kapitan! Inteng! Kwarog, anya nga tati aramidan ni Marito yang iti tersena ni Marikuanang. Ungar danday. Itay ko pa nakita nakatugaw di tatersina ni Kagawad. Ay, agmalmalumot ijayan. Apay ayan tay. Saksamat ti pagis istoryaan da. Saan magsiguraw anday? Ingkamandenggan, no anya ti pagis istoryaan da. Una anday. Ay, pambaramatan agumatang iti Ricardo. Anya nga oras aya nga umay jay Bombay apagot utanga maray. Alas 4 kano mga umay. Ay, nagbayag mo ton. Ay kano kayat mo ti umutang urayam Nanatuyang. Nagururay kay ti Bombay. Wan, umutang ako makay. Ado ti Bombay nga umay ditoy. Naduma-duma nga oras ti kadada. Adda umay iti alas 9, alas 3, kan alauna no daduma. Ay, kung naklakit din nun niya ti pagsarsaritaan niyaw. Ibagam man kitdikin ni Antem nga umay ditoy. Ta umay aguray iti Bombay apagutangan. Imbaon nakagumatang iti Ricardo. Aw, at tuyin dagiti pagatang yu Ricardo antay. Ay, agyaman na Kwarog. Agluto akon, tapno masapa tayo amangan kada uncle mo. Ay, anya ngay gayam tinangeg mo apagsarsaritaan dananam atuyang ken Marikuanang. Agururay ni nanatuyang iti pagutangan na Bombay. Anya, iso anagmalmalam ijay tersena ni Marikuanang, tapno aguray iti Bombay. Wan ka naw. Abay, kaya't mo mati umutang iti Bombay, antay. Ay, saan? Agungat ni uncle mo no umutang Ay na, sumangpeton ni badong ko. Awan mo laday ta Bombay. Matuukan kaya. Mano nga oras kun anagururay ditaw. Ala, agawid ka antay kaglutaw. Ibagak tulay ijay Bombay amapan ijay balay yun. Ay, saan maray? Di mo ibabaon ijay balay. Tamakita ni badong ko. Agungot tumanong. Apay nga agungot. Saan ka no arumbang nga umuta nga? Diyak ka no mabayadan. Ha? No kasta. Sekreto lang day ti panagutang mo? Wen maray. Nasken asaan amaamuan ni Badong. Iso ano agdamagken ka. Di mo ibagbaga nga umutang ka. Daytan samot den tay Bombay apagutangam. Iso daytan maray. Mano aya ti utangam mare. Tuyan. Apay nga day-day ang kang aglulutaw. Siyempre,
Naragsaka nga main. Itaman bay. Sigod kay, naglutluto ka. Itupak-tupak mo amin na may gamam. Dayamudom ka, dayamudom. Ingkakit agtugawon, taidasar kun makan. Di kapit ngay. Wen, ingka agtugawon, taisaganak amin dita sang wanam. Nagmayadan. Kastoy kumakanayaw. Saan ka mamati iti da ito nga ibagaking ka, paray? Ay, anya dayta paray. Nakaragragsak itan ni tuyang kaw. Uray lag kanta-kanta, kabayatan nga aglutlutaw. Met. No kanayon ka nga reklamo. Kanayon naka ako silapan. Permi iday paray. Diyak pa'y mapaisay. Nagatid daw, tisungo na anak kami so out, paray. Ay. Kastamat kumaan ni Banan. Apay, nakamisuot mo taya, ni Maribana. Permi Jak amo, no apay kanayon anak kami suot. Mari kwanang, adaman-damagag. Anya day tamare. Ay, nakautang ka dimot lang ni Marito yang ije Bombay. Ay, wun, mare. Iso nga ron, anak ay, sumindikal man. Imay nga min dito tersenak. Ay, bayat nga ron ano kasta. Abay, kaya't mumutayat ti umutang. Ay, wen ko mare. Malumunay nga imay di Bombay ang nagutangan ni Marituyang. Jay ko nasapsapa. Makaumay ka nga tayo alas 9 intun bigat. Ay katuan maray. Alas 9 ngamin nga umay di may sa Bombay kaw. Sa paam to ti umahay. Sige, maray. Umayak to iti masapa. Gail, itay-pay nga indisyon ni Auntie dayta tinimpla na akapi dita sang wanam. Ay, wala niya. Ay, igupag man. Nagpaitin. Ha? Hindi mo tan may drawing ti pan nakalukot ti rupa, Manggail. Grabe. Ay, apay nga ta kanayon anak pa iti timplain. Ayan ni Antim. Tsaka mo no agluto iti sidain. Napait. Uno na apgan. Naksot pa ano daduma. Kasanungan nga inumagdeta akapik. Nagpait. Apay ngay maray. Awan mo tanti umay Bombay. Ay, kaurayam latan ado nga min ti papapanan na. Apay, kasapulam una yan ay ati kwarta. Wen taado ti babayadak. Ay, dumawat ka na ni Kapitan. Ay, ado pa'y laas sa una, san tumangtad. Numangtad man, kurang pa'y apagbayad ko. Kan, apaan nakpay Kat, pagbayad mo Ay, jak pa yan makapapukis, kan makapamanicure. Tadi na kun ik-ikan iti kwarta. Daytan di Bombay, maray. Ay, nasayaat man. Adan kwarta. Nagkapon yan, Tenchit. Ita tersina ni kagawad ko anang. Nakaisim mo na nagkapo dita. Awan mo tigam na aginatang na. Ada siguro makapakatawa ng istoryahan da. Lagit di Sigurado mapanin agluto ni Anteng, Chit. Diyak kaya't ti mapan mga ni Jebalayda. Apa ngay? Sana na imas ti luto ni Antik iti sidain. Ha? No daduma, naapgad. No daduma, natamnay. Ay, saan nga ron analay nga agluto? Ano kasta? Saan nga minanaragsak ni Antay? Madlaw ko akanayon na nakamiso out. Apa nga ta? Saan ka nung amin ikan ni uncle ko iti kwartana? Ay, nakaisam mo tayo. Isam tiyad da kwartana. I was dancing with my darling with the tennis words. Badang! Dayto yung tikanam. Kumananta ka, tuyan. Apay, di mo kaya ti panagkanta. Sapay oray mula isala-sala. Ay, kat siyempre di mo kaya't ngagsala. Ay, maikawak nga raw.
Bayam, naragsak ka ngamin, badong. Apay aya, naragsak ka. Of course, at the kwarta. Ha? Langalaan? With the ten na shoes. Sa payagkanta man ay. Nangalaam ti kwartam, kunak. I was dancing with my darling. Marog, Inteng, umay kay manganan. Mangan ka nun ng Kyle. Nagsugak pa yun. Ay, saan ana imas tiluto ni Antim? Anya ti si Dayan, antay. Sinigang. Sinigang anak kaalalsim ka di. Intalataraman na ang Kyle. Tapno saan mo't amabainan ni antay. Si kalatan. Sige. Antay, saklaan ka no ti mangan. Nay, apay, nabsog pa ni Uncle Mau. Wan ka now. Sapay na imas tinlutok ita. Ha? Ay, ramanak man antay. Wow! Dahito yung ati si Dain. Angkal! Naimas ti si Dain. Umaykan! Sige, awisom ni Uncle Mau. Angkal! Umaykan! Apay aya. Ramanam dahito yung luto ni Ante si Dain. Ay, ramanakpan garod. Aw. Mayag! Ay sus! Magantong! Umayat tumanan makipangan dito yung balay yung Angkal. Wala. Naimas gayam tiluto ni Anteng nung naragsak. Uy nga raw. Nagragsak mo't ngamin ita ni Antay. Nagbalbaliw siguro na. Una, bakit mo't ngaminay? Urajak ikan ititakwar ke naragsak lata. Kanayo na nakaisam. Gimagat pa ko naman. Anyan tuman nga tantilutuan na si Dain ton malam. Sigurado na imas tumanin Iso nga umay kan tumanin. Anyat gatangan niyo, kukumaray. Ni Marituyang no anya tigatagan na. Nay, kunak no may kagumatang maribanang. Ay na, kadapay mo siguro na bata kwartayon niya. Katuwan Marikwanang. Pangigastusan tangay nga ta, Marituyang. Day tamot ti damagakan ka, maray. Jak pa'y nakapamanicure kahit. Ay, uray siya. Angam kayat ko, agpa-facial ako ma. Ay kat mapantan ijay ilay. Sigay, intan maray. Kasanuak ngay. Ay, saan mabalin sumurot ka, Maray? Tadabambantayam atersena. Wen, maray, intun maminsan kalaeng. Ay, mabati akmanay. Paray, adda di tabalay yun ituyang ka. Awan ba't paray? Kitno awan mo ni Banang. Nay, napananda nga yan. Nagkuyog damit ka no nagpailay. Ay, sapay saan pa'y nakaluto ni tuyang ko, paray. Uray ni Banang. Napanandangatan ngay. Ay, dahito tikon kunakon kay. Pumanaw da, di dagpakpakada. Uy nga rad. At dan sa manang kalukwan ngay naramid ni tuyang ko, paray. Ay, di mo kunaan. Ngayon suro na ni Banang iti kalukwan na, paray. Ay, laki diya, paray. Tagkumari daki nga raw. No iti bigbigat nga agsapak. At tatamdagak man ijay tawa. At danitarong kamatis pareya. Simbang ka, tuyang. Ay nakalutok pa yun Nangig ko idangag sa sarita. Ay, badang. Piminta sa kaday. Nay, saan may? Kano na pa nagpa-facial, nagaduti inikat da blackheads, kas kada whiteheads. Masapol pa lang, may ngay bagamda kita. Kahit dako saya. Kahit manungay, timbayad mo dita pa nag-facial mau. Gaputan na pus kulturupa. Nangina timbayad kaw. Nangalaam timbayad mau. Ay sos, at danjay nakamotor a Bombay. Ay, aglamangak. Ne. Apay akabutang mo ti Bombay. Ay, mabit lang taglamangak. Ni Marituyang ngay kabadaong.
At ijay balay may, aglamlamang maray. At da jay Bombay na itay ka, damdamagan na. Kanya, Ibagaman, tabayadan na jay utang na ijay Bombay. imutang ijay Bombay. Wana tawang kano kwarta na. Di mo magkano nga minigikan. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ay ka, pagsaritaan nyo day ta, ah. Impasubo nakmananday tapak bakitan. Ay, agawid ka, pare. Wen paray, mapan ko man ung tanday tatuyang. Apay nga ungtam. Hagasan paray, imutang gaya mijay Bombay. Isumulagaya makanayon na nakaisam. Pagkanta-kanta, kanagsala-sala. Tagayam, imutang. Ay, di mo ungtan, pare. Ay ungtag paray, sana mabalin na saan? Agpadatan Imutang mo't ni Banang iji Bombay. Uray ni Maribanang. Wen, agamjak inungtan. Apay ngay paray. Naamiris ka wasak gaham ti kamalay. Tadya mo't ik-ikan iti kwarta na. Apay sika ik-ikam ni Marito yang iti kwarta na. Pulos paray. Di kamalita pare. Rumbang nga ikanta iti kwarta, dagiti asawa ta. Ay iwan na niya. Damot kaya dagatangan apang personal da. Uwin gayam paray. Kurik ka dyan. Iso nga imbis nga ungtam, ikaki di ay aywan. Ibagam nga ikam iti kwarta na, tapno saanan nga umutang iti Bombay. Ay aywat paray. Ewan, tapno maayo. Kat ilutuan na kalata iti kanam. Kain saan ama-uma ang mga sikasukan ka. Agur-uray man nga tan ni Marituyang iti Bombay ijay tersena ni Marikuanang. Siguro, Wanday. Mapanak mo't ijay. Ha? Aguray ka manan iti Bombay pagutangam? Mapan ko bayadan ng ti utang ko. Tainik kanak ni uncle mo iti pagbayad ko. Ay, jakon umutang. Tagungat ni uncle mo. No kayat mo, Wanday. Siya kung ti mapanmangtad iti daytay bayad mo. Ay, siya kon, kwarog. Tapambarak ang makiin nistorya ka dagiti kumarek. Ipanakal ko asaan akong nga umutang. Taikanak matlangan ni uncle mo iti kwarta. Takasta, ti imbagana. Ay na, Kapitan Kenta Tabadong. Ikanyo ngamin iti kwarta dagiti asawa yung iti kasta saan nga umutang iti Bombay. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Kapitan Inteng. Ay, pangal daw manan. Anyaya ti mayata sidaan. No siyak maray. Jakon problema enti sidaan may. Taado pa jay karne aginatang ko idi kalman. Ay, makaumamat no karne akanayon ti sidaan. Anya nga ikat isumot ti adda. Ano san Sardinas sa laangan ti sidaak. May sakmut. Nay, paypayapayan na kun ni badung ko maray. Sigay, innakaw tamangan kaminsan. Agsubli at tumanan inton malam. Taagin ni storyata. Agawit ka na natuyang. Wan tanay, agay ayaban ni tatam abadaong. Mangan kamay. Ni tatabadong ti paraluto yaw. Ay katuan na, isuamain. Uy, nagmayat mo ti biyag mau na natuyang. Siyempre, dong-dongwanak nga may ni tatam abadaong. Ilotuanak itinaimas asidan. Anya nga iti sidang inyo ita. Karni mabalin ka dimot asaan anaimas ti pasidana kanya. Ay, sabali talaga, no dong-dongwan na kati asawa na natuyang. Aywan, umayakaw! Sige, kwaraw, indakaw. Tanay, paypayapayan na kun ni tatam abadaw. Ayab ka nga ayab. Saan ka pa'y matgayam anak kalutaw? Isungarod nga ayaban ka, tas ikati aglutaw. Ayan na nga, iti mailutaw. Naggapo ka dito, tersina ni kumari ko anak. Di ka laki din matang, iti sidain ta. Pangalaak nga'y iti igatang kaw.
Nagsarita kayo kinikwaraw. Ang di ka pala dimawat may itimanaw. At ukit titarakin na. Adaya mo't madawat ang manok ita. Wino saan? Napankalat ako man nagpuraws itibunga tinatang ni kumpare ka kapitan. Nagkaapoy mo tinunot mo na ya. Mabainak lama pa nagpurpuros itibunga tinatang ni kapitan. Hey, maturog ak pala nga. Hinto no makaringak at danton nalutaw. White! Maray! Agda dito, nituyan ka. Ay, awan mat, paray. Saan mat ngayon imay dito balay? Apay aya? Berbero ka nga raw, tawang mo tin maray. Nakaturog ak laing. Hindi makariingak, awanay. Nay, napanandan ngay. Uwing nga raw, kunak nga aglutaw. Nakariingak, ngawan pa'y naluto amakan. Ay, di magas ka kumaa. Ijay tersena ni Marikwanang. Ijay ka ti ayuyang na. Ayuwi na niya. Mapanak man nga ron, ijay maray. Sige, paray. Saan unay nga umay dito'y balay? Taawan mo't nga minti mais istoryakan kwa na. Isuda akan ni Marikwanang ti agka-istoryaan. Isu amapan ka, ijay tersena ni Marikwanang. Nay, napanan na ngayon. Kat itaagsapa naggapo dito tersenak. Nagisistorya kami pa'y. Imbagami pa'y nanya timayata si Daan. Awan, jak naglututaw. Tawang mo't timailutaw, maray. Hay, jak amo ano napananan. Saan matalim mablabas dito tersenak. Nyakit day tatuya ngayon. Pangberbero ka ngayon. Hay, makapadanag mo't ano kasta. Sa dino ngayon nga ta, ti pangbero ka kinkwa na. Di yun lang nakikita ni Tuyang Kaw. Kwaraw. Kuse. Kita, pimanawan ni tata ba daw? Tilan tumat ngamin ni bagbagam. Pangbiro ka na ngay kininana Tuyang. Apa nagkatawa ka? Tikat katawaam. Amok gayam no sa dino ti ayan ni Nana Tuyang. Amom gayam. Sa dino ay ati ayan na. Amom check. Binayadan na ni Nana Tuyang at siya tagtagari. Kano yung tulog ka? Siyak tumot lati mang sundokan ko na inton malag. Yes! Nangabakak! Ay na! Ay! Nagado na kwarta! Silam nga roti tricycle kun Nana Tuyang. Tunggal mapang kamakisugal. Siyak terkilam. Ngam di mo ibagbaga nga umayak makisubsugal dito ili ah. Don't worry. Sekreto da ito nga na. Ay! Tati imbaga, agdrab-trabaho ak dito'y ilay. Binerbero ka. Sinursor ko amin na nasulit ti kabildatan. Ang umawang ka. Napnapan na maya. Ay nasan ka kadin nga agong unget baday. Ahop! Ha? Bakitam day kang? Nangalam day ta nagadua kwarta. Napanak nagtrabaho ijay ilay. Anya? Trabaho? Anya klase at trabaho? Nagdakkel mo tanday ta asweldo nga nyawid mau. Asino kumangay ti agsweldo iti dakkal? Siyempre, manager. Ha? Manager ka? Of course. Ay na, nagmayatay. Ta nagbalin ka manager at agaws. Ay kit ibingayan nakmutin atuyan. Naguray kamit ah. Agtugawak pa ya. Tabilangak numanaw titad kukan ka. Sika man ang timang itulot kininana Tuyang ijay ilay. Kasyak mati kaya na, Chip. Manuaya tibay bayad na kan ka. 500 dumapang kami. 500 dusundwak. Ay, sak mamuti mang itulot kan kwa na. Hindi na kayat. Nalaing ka ngamin nga gistorya. Siyak ti kayat na. Tamok nga agidulin iti istorya. Sumungad man ni Nana Tuyang. Ay. Nakahambag pa'y. Kaslamapan mang opisina. Awan niya. Nakasagana ka kaden usay. Ay, itay pa ya. Intan, Nana. Mapankan samit mang opisina, Nana Tuyang. Wan, mapanak ag manager kwaraw. Manager? Si ka Nana Tuyang? Manager kan? Katuan,
Nagrup-rupa akong a manager. Saan ka day, Kwaram? Apay, anya jay madamdamag ko. A manager ka nun ni Marituyang. Day tamot nga ron ti pakas da awak, Mare. Nagpukaw laeng, nga may di nagsublit, manager. Ay, dakkel ka no kat ti sweldo na. Kag manager nga rod. Manager nga ta iti anya. Nay, day tati di tay amaw. Ay, nagsuwerten ni Marituyang. Ta nagbiit a nagbali na manager. Swerte ni kabadong. Gaputadan kwarta na, sugal maten asugal. Pagsugsugalan na aya. Kano bigbigat ang makisugal di ta abagatan. Numot malam, di ta amyanan mo, ti pakisugalan na. Ay, sayang laeng ti kwarta, no isugal na. Sayang nga talaga, Amare. Agrigrigat ni Marituyang agtrab-trabahaw. Agsugal laeng ni kabadong. Win nga rod Ay, agungot lakit din ni Inteng. No maamuan na anagsubliman ng tisugalan dito barangay tayo. Ay, ad-addan nga agungot. No maamuan na amay sa ni kabadong ang makisugsugal. Adaman ka no agsusugalan dito barangay, Kwaram. Adangay. Makaungot akon. Impasardeng ko din. Nagsublida manain. Nagtuturod da. Tanitatabadong ti ari-ari da. Talaga akal kalabanin na. Nadya akong paray. Amo na aparit. Arami din na pailaan. Loko talaga. Isumot ti bagbaga dagiti pada na manugal. Nitatabadong ka no ti ari-ari da. Mabilbilangan til daw. Dagita manugal. Manungal daw langan, Kapitan. Ay, basta mabilbilang. Ay, delikado nga rod ni kabadong Amo na ang maiparit kat arami din na lata. Ay, di nalatultuladan ni Marituyang ang manageran. Ha? Ni Marituyang? Manager? Kawun. Yay. Ay, iso matagwarwara sa damag. Ay, nupod no dayta. Ay, very good. Manager ko naman. Dakkel ka numot ti sweldo na. Apangan na iso ti pangalalaan ni pare badang iti pagsugsugal na. Lakit day, Kapitan. Paray, nasapa ka. Where are you going today? Dito lang, paray. Ibagakan ka na ito'y. Kahit sapay lakuma, taadenggan. Ay, amukon, paray. Jakpay na ibagbaga mo man. Amuk nga ruday. Mo maipare ti sugal dito barangay Kabildatan. Ay, no, paray. Ipalpalagip ko lang mga nun nalipatan. Amok at iliwandak, nagiti pulays, no matiliwandak nga agsugsugal, paray. Na, among lagayam. Apay ngarap, arami din pala. Inawagan pa day tabagim nga ari-ari iti sugal. Ay, kitwo na. Maminsanak lang mga agbalin nga ari. Didak to pagpabasulan. Tapi nalagipan kayo mo. Marituyang, mapanka ka di man na ni Jay Ile. Wen, Maray. Ay, umayak man mo't agtrabaho, ije pagtrab-trabahwam. Amangan no ka sa pulam ti assistant manager. Ibagak tuken ka no ka sa pulak ti assistant manager, Maray. Damag ko, katdakkel ka no ti sweldom kas manager. Wen adda nga rod met manager nga agsweldo iti basay. Ay, mas daawak man, Maray. Kasano ka nagbalay na manager? Nay, apaya mas daaw ka? Manager nga rodhan. Ay, mabalinak mo't nga ta nga agbalin a manager. Ay, san Maray? Disqualified ka. Uray ni Marikwanang, disqualified mo. Dua kayo asaan ang mabalin. Si kalaeng ti qualified? Of course! Talaga siya kalaeng. Ay, anya ngay materik na ti maawagan iti, ma'am. Ay, ay, nagmayat Maray. Ay, dagiti mo't daduma. Awagan dak
iti Madam. Ay! Kapangkamanan makisugal na natuyang. Anya makisugal nga ibagbagam. Ay, huwag gayam niya. Mangagdatan toki din. Agtrabaho ko na mata. Huwag gayam, agtrabaho. Ala, paandaro mo na ito'y tricycle ma. Tamapantan. Agor urayin dagiti kakadwak aman nugal ijay iray. Sumardeng ka na makisugsugal ka ba daw? Nagkuna sumardeng akaon. Isardeng mon tama di dayta. Nagmayat ti agsugal. Imbag kumahan no mga abak kakanayon. Nagmayat ti agsugal, oran wag karabakak, maray. Sayang ti kwarta. Ay, panawan kan, maray. Tamapanak makisugal. Na, nagtatangkan ka ti ulo yun. Imbagak lang arudan na bawal. Kan ulay ti kapitan. Ay, adulamin. Adu kami, ngagsugsugal. Tabi nagaak, nagiti kakadwak, dito kabildatan, ngagsusugal kami. Siyak ti are-aray. Isu adeng ganda. Chut! Wow! Kas kalama uraman. Ninanatuyang. Ay na, ano ni manager? Ay na, tiniliw dagiti polis iji ilay. Ha? Ay na, Kasano da ita? ay na, nagado dagiti ng tilib applies. Apay at tiniludag iti pulis nga kat manager. Manager iti sugala na ako nam. Uy, nas ka na mamuan da ito ni Uncle Kao. Inak ibaga. Anday, ni Uncle nga eh. Ay na, napan nakinita dagiti tinilew dagiti pulis. Ha? Adamot tiniludag iti pulis dito kabildatan? Hay, dagiti agsusugal Ay, adda ka no nagtiliw ijay ilay. Adamot nagtiliw dito barangay. Tiniliw da amin nga agsusugal. Ay, deta ko mamat ti umay ko ibaga. Tiniliw da nga ni nanatuyang ijay ilay. Ha? Apay at tiniliw da ni Marituyan? Kuna na ang manager ti trabaho na. Ang magsugsugal mo't gaya mi ijay ilay. Anya? Kahit tiniliw da nga rod ni Tata Badaong. Ay katuan Amin nga agsugsugal. Natiliw da. Parindeng. Di ka man nagsanisading ibita. Tabi nagbagaan kan, binalaagan ka idin. Binalagan na kaya, paray. Yak siguro nang gaga. Ay, kakat sumurot iji presento. Ay, kaduan na ka, paray. Umay kamot, Itiad niya aga po. Ada kadwam ijay. Ada kadwak. Sinaw. Nituyang mo. Nakabalod. Anya. Apay nito yan ko, paray. Anya teraramidan na yung pagbaludan. Natiliwanda nga adda iji ilay nga agsugsugal. Delikado kan. Ay, sana po doon ay taparay. Ay, puno yung baga ni Parinteng. At ka mo dito yung pagbaludan. Tuyang. Wan ba daw? Tiniliw da kamot gayam. Wait, tuyang. Ibagam ka na kitipulays, anang tiliw ka data. Nagbalbalutan. Apno parawarin data. Ay, Sir Police! Sir! Kasanda kami kumakin ni Badong Kao. Parwaran da kami kumahan. Ay, ibagam magbalbalutan na. Agbalbaliw kami, Sir Police. Hindi bagam nagsing-sing putan, tuyang. Siyak matlatan, tibaon mo amang ibagbaga. Si kamutin at yansaw. Alaki din ipagamon. Isugat ang napilitan na kamakisugal. Tasyak amin tipagdiskitaram. Agasam, di talamat maturog ter aramidam. Inton makaring ka, kaya't mawadan ka nam. Hindi mo magpinsan, Mangang da ka kitipulays. Tarkaro asan data na parawaray. Imbag tapinarwarda kayo dagiti pulis. Nakisarita ngamin ni Kapitan kadagiti pulis, Maray. Aparwaran da kamay. Ngala, di yun ululitin tagarami diti kalukwan. Talaga asanon. Nagkari kaming kinibadungkaw. Asaan kaming nga agsugal. Rumbang laang Naglawa mo di bang kagapagmulaan niyo? Nay, sige Maray. Paypayapayan na kun ni Badong. Mapan kamin aglinis ije bang kagmay. Ay, Tata Badong ken na toyang.
Talagang awan maganab yu iti sugal. May mayat lang no agtrabaho kayo. Ala sige! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang